Ndabashuje mwese abakurikiye Emi Media TV. Mbere na mbere, impumuro mbi yo mu kanwa ni ikibazo gikunze kugora abantu benshi. Ishobora guterwa n'isuku nke, indwara zo mu kanwa cyangwa ibyo turya, ariko nigomba kukubera ikibazo gihoraho. Dore inama 7 zakwifashishwa buri munsi. Inama ya mbere: koza amenyo incuro 2 ku munsi, buri gitondo na nimugoroba. Koza amenyo yawe n'ubwitonzi ukoresheje umuti w'amenyo, byibuze iminota 2 buri gihe. Number 2: koza ururimi. Ururimi rushobora gufata udukoko dutera impumuro mbi. Koresha uburoso bw'amenyo cyangwa igikoresho cyo koza ururimi, tongue scraper. Number 3: kunywa amazi menshi. Amazi menshi afasha kugira akanwa gahora gasa neza kandi agatuma mikorobi zishobora gutera impumuro mbi zidakwira. Number 4: irinda ibiryo birimo amavuta menshi n'igitunguru. Ibiryo bimwe nk'amavuta menshi, tungurusumu n'igitunguru bishobora gutera impumuro mbi. Jya ubijya ku rugero kandi usukura akanwa nyuma yabyo. Number 5: kurya imbuto n'imboga bifasha isuku yo mu kanwa. Imbuto nka pome, karoti n'imboga nk'amashu bifasha gusukura akanwa mu buryo karemano. Number 6: gukoresha uburoso bushya buri mezi 3. Uburoso bw'amenyo bumaze igihe bushobora kuba bwuzuye mikorobi. Guhindura uburoso kenshi bifasha gusukura neza. Inama ya nyuma rero, mwimbibutsa gukanda subscribe, like, share, comment. Iyi niyo nama ya nyuma rero, cyangwa se last advice: kujya kwa muganga w'amenyo buri mezi 6 kugira ngo amenyekane niba impumuro mbi iterwa n'indwara z'amenyo cyangwa izindi ndwara z'imbere. Isuku yo mu kanwa ni ishingiro ry'umutuzo no kugira confidence mu gihe uri kuvuga mu bantu. Iyi ni Emi Media TV. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Nje wakibategure kandi nkaba nakibagezagaho ni Emmanuel Uwihanganye. Ciao ciao.